Utamina. Oh iya si PI, pantesan. Kunaon mana PI? Mabok ya orang. Siapa letik-letik make mabok. Jaka-jaka. Terus budak gede bejakan. Non. Ayo mabuk. Ayo teh. Kunaon mana ngos-ngosan gitu? Itu budak mabok letik-letik. Santan. Yuk, ayo dah. Mabok letik-letik sama budak. Itu budak mabok tuh. Ada letik-letik mabok. Nah iya lihat. Ayo minum. Gatong. Ayo. Lepaskan mang, udah mau babak sepeda. Kurang mat. Sesepedahan di kamari lain babak minuman. Boy, edan maning ngagawean dewek. Kan urang litik dapur Sofi. Budak-budak ngawaduh. Budak-budak jadi naon ha? Ampura mang. Ampura. Salah liur bro ya mabok sepeda. Makana geratong sa sepedahan wae. Korban air resep. Ngomong-ngomong kamari si kabayan pas warung di udag teh kata jus paku kan. Urang tingali wae yuk. Yuk. Iya tuh gara-gara awadung doa jadi karma dah. Assalamualaikum. Oh eta barudak arek nang ningali sugan. Waalaikumsalam. Kabayan. Kabayan cegah. Bayar mana naon? Kamari di udah-udah kata jos paku. Hampuranya. Hampura. Makana ongkon wae. Hampura bos. Mana nu nyadina cenah ngali. Tuh ya, kade. Atuh bukakeun. Biar aja gitu. Tadi urangnya sih suruh jaga. Nama orang boleh. Assalamualaikum. Orang arek balali kenanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nuhunnya. Ya. Sami. Naya lihat. Kurang mat. Kan urang litis dapur Sofi.
Oh,